Rĩu Akenya nĩ mathiĩte na mbere kũingĩrĩra Wangeci wa Kariuki, na ũũ nĩ thutha wake gũkorwo akĩingĩrĩra Triza na njĩra nene, akĩenda Triza agĩkorwo akĩ-move on. Rĩu video ĩrĩa ĩragĩkorirwo ĩgĩthuthura gĩcanjama kĩnene gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria, nĩ hĩndĩ Wangeci wa Kariuki ararĩ kũrĩa mwena wa live TikTok, no ĩndĩ maragĩkorwo na ngucanio na mũthuri wake, kũrĩa Akenya maragĩkorirwo makiuga ona kĩhiko gĩake kĩrĩ haceke, koguo ndagĩrĩire gũkorwo akĩra Triza ũndũ. Wenda kujera tu si tungekuwa tunakula na wewe kama wewe ni mwanaume mzima. Si umetoka hapa ukaenda kukula sababu wewe ndio unataka chakula kuniliko. Haya, fanya vile unataka. Thutha wa Akenya gũkorwo makĩmokĩrĩra na njĩra nene, rĩu Wangeci wa Kariuki na mũthuri wake nĩ marĩkĩtie kwĩyumĩria na magagĩkorwo magĩtheria kĩrĩa gĩakorirwo gĩkĩhanĩka mũthenya ũcio, na kuga atĩ matiragĩtigana ihinda o rĩothe, kuona Akenya aingĩ marauga Wangeci wa Kariuki agĩrĩire akĩambe ehere kĩhiko-inĩ kana agĩkorwo agĩ-fix mũciĩ wake, kamũira agĩkorwo agĩũka kũ-address Triza mamake mũraya. Mwĩroreri wakwa nĩ ngũgĩkorwo ngĩgwĩkĩra video icio haha, no ndũgakĩriganĩrwo gũ-subscribe thĩinĩ wa channel ĩno itũ. Enjoy video ĩno. Tour company. Ngali wanasema tikaa tumerudiana. Alikuwa anataka tuachane twende kwao. Tulikuwa tumeachana. Alikuwa anataka tuachane twende kwao. Alafu watu wengine wanakuja kutukanana. Na shangaaga. Ukitukanana vizuri, mwambie I can pay for them. Mwende pia the social media guru. I'm the social media guru for you're everything. You're my king. Yes. You're my hero. You taught me business. Yes. And thank you for pushing welcome. me. You're always welcome. Thank you. Yeah. Haya, tugithie na mbere. Ati marajeta mutarani njorua wina thina na utarani wako. Kama ile natupatia pesa ni sawa. Okay, actually me I'm not a social media person. So hizo ujinga mingi wanasema she is a social media person. Mzee si wa kushinda akienda live. Mimi nikienda live niko na watu wawili. You are here because my wife akona mnamfollow, si ndio? Tuko sawa. Thank you. Tuko sawa, tuko mahali vacation. Mwenye anataka tufanye deal 0111 382 118 0111 382 118. Ati wanasema nimekalia for 12 years. Imagine 12 years. Nanakaa hivi. Sijajinyonga. 12 years. Na tumelea watoto wote. Yes. Na badala dada ukondi. Na zikodi. Na tuko na hoteli. Na tuko na kona kampuni yake. Yes. Na tunauza mashamba. Ai. Kama yote kukaliwa sawa, wacha nikaliwe. Ati fake smile. Sawa, it's very fake. Waambie waone mlima wapi kwa kamera. Let me flip for you, you see where we are watching from. We are watching from here.